Reka kende umwancho murire weta seni Ndizi TV ngukwariganira twimanyamangana Amayia asinchira yo wenge nigo charagire Chinsa Isano na Ibere chabona baso eritariane Dorcas Kemuma na nigo tugochukubwatira nere abigenya nchama yokone kinga mariogi amone chibicha goikere asinchira engikirano. Waziri wensemo yechisemye ezekeri machugu amona barayi bande kurwa asoro ngoro Nyamira itukore rero nigo bakoretaro yabo ase county yu ase bunge ya kitutu masaba ase bono gaki usase gekiga are ase kaneza yamo yegesiriye ewe manyekene una area makumba agwase barachi okonya ogusangirwa agwe umuchango ase kaniseyo. Abayibori nigo babori we barinde abana babo ase chinga kechiga bare ase omotumoko ase eruse ntambe maigayo goseka chiskuru chabo na koirananka nabo nigo babori we babe ase obwange mono irikorigeria abaworoki wabo ekiagira nigo bagochi bakora ebinte binge chinga ki bare ase chirusa na nene nigo baba batebuna barigereria abana babo anena abanyaroka abo bagochibirana ase chiskuru akere barure ase emetumoko omotambe bari nechinda chagenkyo kago kwana negeta seni Ndizi TV umurai wekimbeka Young Democrats Women Eznas Nyaramba nigate birebo igobuna abayibori bari bagwate ekeringa kyogochiko basara abana abanyaroka nigo barachi kuimukirwa egetambukiro egetindi. Tukiangalia watoto wanapokuja nyumbani, tafadhali wale akina dada wenye wanapiga hesabu jinsi watakavyokeketa watoto wa kike, siku utakupata ni miaka ama ni pesa utalipa. Kama una pesa hiyo 200 utuletee uende kukeketa, na kama hautaki kugongwa, tafadhali kaa kwako, aheshimu hao watoto, wape heshima zao. Siku watakuwa wakubwa tutawaelekeza. Acha pili, wale watoto wanakuja kutoka shuleni, wamekuja, mzazi unapatiwa mtoto wanapokuja likizo, hana mimba, ana afya njema, nako buheri katika akili zake. Asikuje nyumbani ukamkoroga ukamwacha aenda atafute mimba, anaporudi shuleni anarudi kama akili yake imechanganyikiwa, ana mimba na anaingia katika mental health issues. Tumepatiwa watoto wakiwa salama, tumepewa watoto wakiwa salama, warudishe shuleni pia wakiwa salama. Na cha mwisho, yule mtoto wa kiume aliyepeana mimba akiwa mtoto, kuna wazazi tunaangalia sana katika watoto wa kike, kuna wazazi ambao ni wachanga na watoto wa kiume, waelekezwe, waongozwe na waambiwe jinsi ya kukaa sasa kama baba ambaye ni mchanga. Na mwisho kabisa nataka kusema kwamba tushikane mikono kwa pamoja tuweze kulinda hao watoto. Unapomwona akienda mrama, tafadhali muite, mrekebishe na muonyeshe kia. Omwalimu monene w'eskuru y'abanyaroka ya sekondari ya Nyabururu nigo bano abayenekeire abayibori munaboroki wabo baguchwikiransira amatemo amanene abekirasi ya 12 nigo bano bari tayari kigima goikabono iga kagukwana chinga kibaringe ase amasabo yo gosabera aboroki wabo nigatebere buna nigo bairete chinga kichi nyinge mono ase okobarigania aboroki wabo bagochigo ikaransira amatemo yekirasi ya 12 ase goikaboni iga nigo bayinekiringa nigo bari tayari na nigo barachi gokora ya kigima. This is a promising class. The girls are well prepared and we expect the best. As an institution, we still sing the song of integrity, integrity, integrity. Accompanied with the prayer, we expect the best result. We are set to deliver and deliver genuinely. And the girls are prepared for that. And therefore we want to thank God today for this far He has brought us, for His guidance, for His care
to all of you, especially the 702 candidates who are going to sit for exams from this institution this year. Is a great honor, is a great support and the care that we have received from the Lord for us to have all those numbers sit for exams. Umurai wense ya Kenya Dr. William Ruto likoria rero niga mwariganirie umurai wense ya Angola Joao Lourenco ase amagacho ya serikali ya asensemo ya Nairobi ya State House asibono barachi gukwanira amangana mange anene ase okutingia abwamate bwa Kenya amo nense ya Angola nigobono umurai wense agendete kubwatuka oroboti kuche ase ya Kenya ase aliba kwanire kose ase gateri bakwane hayuto chukunyamanya ekira kirarage Chinsa ikomi. Abantu bane nigo basireti amagima bona bandi kutigerwa chingoma chintinde abuyikoro mambia ase egeti osase county yakiricho chinga kibarenge gotema goswa ase egeti ekyo kyagirini paki ase omuyega omunene obogo chingirari tukorya mashuja obete go kwareganirwa kwarengana nabamenye bensemeyo nigo batebetabuna niga abantu obayikiranete ase egesieri kegeti ekyo kwasegeti ekyo korende ekera obayicurana mono okotema kuigorerwa nigo bono babete bagutachana abande kogwanse egento kirete etachane yuko enekiwa anabande gosiria amagimabo nabande gotigarane chingoma chintinde asibagendrete kurwanira amagimabo asenya gitari ye county eyo. Ilikuwa furaha kwetu, lakini saa hii imekuwa kilio kwa kupoteza sister yangu anaitwa Dorin Chepkurui Rob. Tulikuja kwa mashujaa na yeye, tulikuwa na yeye alafu akapotea, sijui iliingia wapi. Kustukia baadaye nimepoteza sister yangu. Tulikuja kuona sherehe na nilitoka nyumbani mwendo wa tuseme saa 5 usiku na nilifika town saa 8. Haya, kutoka hapo saa 8 tulikuwa tunangoja gate ifunguliwe alafu watu afanye nini aingie. Lakini kufika saa 9 maaskari alikataa kufunga mlango. Alafu sasa watu wafanye nini? Alianza sasa kukanyakana na vile sasa maaskari alianza kupika watu. Mili kwa nataka kutoroka kukimbia, miliona simu hapo, miliingia na watu wengi sana. Hata mzee tulikuwa na yeye, sikuona mali alienda. Na vile sasa tuliingia kwa simu, iko watu walikuja kufanya nini? Kusaidia sisi, kutoa sisi huko kwa hiyo simu. Na mili sikujua sasa nini iliendelea kutoka hapo. Wizara yechiseme nigobono ya boliwe komenta chibesa ochase chisukuru anena ase chisukuru chiria chibwate aboroki wabange asekeri atbatebirona nigo aba amagacho yechisukuru chinde echo chibwate aboroki wabange atari amaya asekeri ngane nigo chibesa chigotumwa ase chisukuru echo chire chinkemono ayankorengana no mobunge bwensemo ya Embakasi West Central Embakasi West Central Benjamin Gathiru chinga kiatarete chiskuru au asoro gongoro agateba muna nigo chiskuru chinde chibwenete kwa gachikose chibekerwa amagacha maya egento bona sabire serikali wetere wizara yechisemi komenta chibesa erikwena kinga magendro ase okwagacha ebirasi nkobare ase chiskuru ime eyebungeyo wakati wanagawanya hiyo pesa
walijaribu kutoshanisha wabunge wote, wakakosa kujua ama kufanya ile hesabu at the cost of doing a classroom in Nairobi, it is more than double in a rural area, because in Nairobi we do not have space, so we do story buildings. So ile kitu naweza ambia Ministry of Education, wakati wanakuja tena kutupatia hii pesa ya infrastructure, wakuwe wanaangalia the way the area is. One, Nairobi we have few public primary schools. Second, madarasa kujenga, it is expensive. Ya tatu, kununua shamba pia ni expensive. Omwanjo omurigire bwetaseni Ndizi TV oyina romweri obwamangana maya asenchera yobwenge kulinda yomanaenda mange tukumanye chikoraga Chinsa 10 chabono maragoba endera kubotegerera kwendera kubwatia itaseni Ndizi TV iri obwemanya mange nabo tutarira sensemeri yemitandao asensemo ya Facebook okotonyora buna Ndizi TV News Digital na sensemeri ya YouTube okotonyora Ndizi TV News irionyale kwerigereria ameroberie menge eyegetaseni Ndizi TV iretariane Dorcas Kemuma na niko twabwatirana nere abigenya nchama oyone kinga amarigine chibicha agoikeire asinchira engekirano twara oboligererio obuya ime ya Ndizi TV nabo bwansu bwo Gusii.